Ja, og le taimi o le wati o le ua tois full farm minute o tale o le ono. Ele nei tai o fau, ma le nei as fau. Ja, le lofa ma le angari lei o le tua. Le fau tātou mōri mau. Ja, tu sai fo i ma le ma mōri mai o le soifua ma le ola. Ja, mai fai ngā malolonga le po ana po. Wa ta wau fo i na mau mani atu i o le po ngisa. Ja, le fo o tātou tai fo i. Ja, ilo nanga le lei, malana whaasoa li ma le lei. Na ua mai a foi a nafi la tau. Ja, sa whapena foi o na o siosi le tātou taulanga i le tua i so se whata whai taulanga. Ja, e pei o na masaniai, whai wale ainga sa le vi. Ja, whainga le aua, whainga le te tofi. Ja, ma whai wa foi o le aua taulanga. Ja, o le sa tū foi matangi olo i le aso nafi. Ia ma whapena foi o na tātou iai patinga whale nganga. Ia e pei o na masani ai sa. O asu sa te tasi. Ia o le foi sa tō whawha malo lolo tātou tino uli po. Ia mau te loa foi o tātou mōri maulava i le angarelei ma le lofo le tua i le pupula mai o na fofonga. Ia e tau wala le nei aso fau, ma le nei tai o fau. Ia whai fau i oro nanga le lei. Ia ai ale puna o man fau, ma le vini, whafunu a manu. Ia e peo ia tala masani. Ma ia upu masani alo tatu utunu. Ai o fo fatu, vata alo fatu. Ma fo yo mafta mai, ia ua maleifo mai le nei taimi. Ia telefoi ta penanga la tau, telefoi fuanga. Ai mese lava. Ia o le toi fo i le tūlanga o ngā ruenga. Ina ua mai atu lava yasu sa tērna pisi fo i foringa ma wainga masani. Ia wabea fo i malolonga whaawau al whanau ia onga luna winga. Ia e tau lava o le tunu ngā rurue. Ia ala whai fo i ma whiangai ma tāpenanga. Ia wabea fo i al whangasolonga la tau. Ia o le nei vai aso o tātou o le mai i le hamatanga. Ia awa wha moinga masani, malawa singa masani. A matango fia le tau i le hangai mai, a se fo i o le tātou mawai a pēa i a tūlanga le tau, le matango fia. Ia e le ngata le sa nafi. A wha pēa fo i le tau wawai atu i le hangai mai le tau nei, ia malwawe nei. Ta iro ye tua mtato no mafio nga tua mtato sala fai po palasi sistemu ai ole vai nga ye te mnei te vai atu le na tua mai official vai tau le tau nei le afa le lima ia le tato le poti ne le tau le lei on tuinatu mai le afa le lima le tau nei le se fautuanga le fo se lapta inga o whamarasia mai le lau whanua uma o le tātou tino mai le official vai tau. Winga e le na, e lei se whautuanga, e lei fo i se lapta inga. Ai o leo te lenga o le soia wawai ni so taimi, manai temu, e to ulu wa vā solai, e ono whiololo ma mafa, ia o timu wa be foi wila ma whai tili i ni so taimi. O la solua tai ao le to ulu wa vā solai nai temu. O le baba yatu i le tūlanga le ngati whale, ia po le vanga vole o le taimi o le tai, o le ana sua mani tai le te o le tolu le vavao nei, ia ma le whaama moe tau o na toe pere ele le tai, e le luas fulua minute te ai leiva i le tai o nei. O na toe te i mai leo le tai se fulu 5 minute, ia po le kuata te ai le tolu, e le fiafiana nei, ia ona toi pele o le tai hele toi se fulu minute ele se fulu hele poada nei. Ia o le tūlanga nā pei o nā wawaiatu hele talo le tau. Ia e le iani suinga te tele mai a tātou whaamtalanga mai le la foi vai asu a le ina pta inga le ina whautuanga. Ia e pei o nā ia i fōre mātango fia la tau. Ia o le talo le tau o tuira mai official vai tau. Taim fo i o lewa vai atu le wha maila
ia ma le fa o vaianu ia po vaiani vaianu foi po vaiani a le sai nei Pasifika ma lise vai ngal Pasifika ia tamane lu fa se tu o New Zealand fa tala fatu ia te roa i New Zealand ia ila to mo ma to mai o mai tato le matangi ma savili ia ma lo le soifua maruia ma lo foi le langi matafi ia o tatu iai le winga ma le ale ia maanga susu ia o le tau ai foi le malulu ia ai to sa foi ma le savili la tau ma le matangi ia e bei foi o na lapta iai ia tatu New Zealand ai ke lo fo usu le sto tele ia ba fai ma dia foi le sto tele vai o le te va to tai mo le watch to iva minuto o talo le ono lo no winga e le to mao folau mai le va usu le usu mai savai e ia la to pe la to ai o masani la nga isa la fai e fa yung o le yaso ia ona tuli mai le va usu me se ala fai nga malanga nei le usu mai le ono le talo so fua ona o tulanga foi le tau leia a fai te maua mai le va le ono le talo le va usu ia a oe te fai nga wenga tau le tau le alo te mi tau no mai e mo fanua ia po tu mo nei o te alfitu stain va pena ia tau le a martale valu ia fai foi le malo le talo iva ia le ha tau le a me la tau le usu mo le va usu a le te va ia tu ia to te tale ono ia no winga la fu tu wa fu la tau le ngatai e mo fanua mo le ngai se la fai ia ai va per foi ia le tatu wafu i salolonga e la to le la to tali mai ia ma to tele le ngo se vai i fai un vai aso ia le ole to e anga mai ia tau tu mai foi le am tango le vai aso i te mga wenga ia va per foi o na fai ma li nei tai e so la to le to mai tau langa ia ona ole anga foi le e nga wenga ma tau le ono e ngā ruenga matale a foleono, tāle fitu, ia, whapena lava. Ai pasi mai foi nei tai au, hi o lewa foi ni talan maketi la tau, lai e 24 hours, i le tātou maketi fungalei, ia, mo lewa foi o na matala tala, ia vaenga, ia wā, ia le taunu mai la tau, le au whai pisinisi, le au whai atinae, le au whai o loa, a se tātou atunu. Ai mai se lava o le au whai whātu aka. Ia, ona e foi le anga mai foi le vaveo nei. O le siani o vainga masani e mo mau i mātou nei usu mo le vaveo nei e te tala tātou whaasara launga. Ia, po le tāra lima, po le tāra lima. E mau mele so tēri le tāra mo, sa vali, ia mai se le anga mai i nei le peninsula. E whitau i lei ama le tau, ana ia le malus, langi lei, lei se timu. Ia, o le so tēri lana o la tau le mau mai foi le vaveo nei. Ia lai faafu mai foi por kalame la tau le soifua maloloina. Ia o se vainga mātango fie, pa ia la tau tausi peha la tau por kalame ia pa le soifua maloloina. Ia faisina faafu, faisina faate. Ia mai malolonga le poana po. Ia stein foi ta pena ulfale fale fainga ruenga ia mai ngova pena ia awa mo sin fa malostino la tau i le taia fa talo fatu il malai fo mai le totele ia awa fo i tulanga masani la tau ai le fo ta pena le tato sauni ngalotu ia le tato taulanga fa tai le tua e pe ona ia fo i tato por glame fanga solo le tato tau langa le tau nei, ma le tātou lotu le tau nei. Tai ia le whionga le tea kono, ia kopo lo pala, ma ni mitanga ruenga sa ngato Mikaele le kangelo, ia mai le whionga le wa inga sa tuwala, ia la inga whalangilangi, ia o le tātou tea kono na, o le ia tātou sauninga lotu, le tau nei, tāro flava, good morning, ia o le mai le tātou pesale nei, on tui natu le o tātou sauninga lotu.
suafa o le tamā le alo ma le agaga paia. Amene. Whaafetaita mā ua maua mai fo'i lene ia sofou. Se e whaailoa mai lo finangalo e te ita ina ai mātou ona o ke riso lo mātou alii. Amene. Ia whaatasi le ri ma outou, i whaatasi fo i ia ma lau wanganga, o le wholwholanga mai le evangelia pa ia Ioane. A le toi whanau tangata, e le mawhai o nei loa e ia le malo le atua. O le tasi tangata o lo le au wharasaio o niko temolo nei ngoa, o le tasi le whai pule o iutaia, wa alwane o ia ia Yesu le po, o whai mai ia te ia, rapie, ua mātou i loa o oe o le ao ao, ua maliu mai le atua, a wae le mawhai e se tasi o na whai o ia whailonga e te whaia, ana le ia te ia le atua. Tari atu Yesu ia te ia, e moni o te whai atu ia te oe. A le to e whanau tangata, e le mawhai o nei loa e ia le malo le atua. Whai mai ni ko temo ia te ia, e mawhai ea whapewhea o na whanau o tangata o toi ina. E mawhai ea o na toi ofi i le manawa o rontina e whanau mai ai. Tali atu Yesu e moni o te whai atu ia te oe. A whai e le whanau stasi i le bai ma le anganga. E le mawhai o na sao o ia i le malo le atua. O le ua whanau mai i la le tino. O le tino lea. O le ua whanau mai foi i le anganga. O la le anganga lea. Aua e te ofo awana o whai atu ia te oe. E ao ina toi whanau mai o tou. E angi le matangi i le mea loto iai o ia. E te whaarongo foi i lo na angi. A e te lei loa le mea na sauai, ma le mea e aluatu iai. E whaapea i lato uma o e o whanau mai i le anganga. O le tala le leia le ali. O le whanau mai le tino o le ngā luenga le al tangata. A o le whanau mai i le anganga o le ngā luenga le ale atua. O le mafutanga i le whapoiponga a le tama ma le teine e whanau mai ai le tangata ola. A o le tangata ola fo i lea, pe a whaalongo i le upu o le atua mausitai i ai, o na ulu fia lea e le anganga o le atua. A vea ai lea ma tangata fou, a wa o toi whanau mai le anganga, e ala i le sakarameta o le papatisonga. O lo whea fioa i le atua, e sa ili le tangata ua talitonu mausitai i lo nā lofa.
ona whanau mai ai lea i le anganga, awa o le atua o le anganga, pei o le angi a le matangi, e le vaaia, po o whea sau mai ai, a o whea fo i aru iai, tā ua le ustai le musu musu mai o le anganga o le atua, pei o le pai malu mai o le sau o le ola, e whanau fou ma manu ia ai, amene, tātou te talo, loma do te mai o i le langi, ia pa ia lo suafa, ia o mai lo malo, ia whaia lo fina ngalo i le langi, e peo na whaia le langi, ia e fōa i mai ate i mātou i laso nei a mātou mea ai e tau mle aso, ia e whamangalo i ate i mātou anga sala, peo i mātou fō i ona mātou whamangalo i nātu, ia wanga le anga mai ate i mātou, au a fōi te teita ina i mātou le whaaso songa, ai la vea i mātou mai leanga, au ai ou le mālo ma le mana, a toa ma le vi inga e whaavavau lava, amene. O Maria o le tina o le atua, o le tina ia o le ekalesia, tātou suru whai atu fōi iai, ia e manatu, o le tau pōsiri le anga alofa, tau anu mua le ta ua wae tia istasi o ena tātou suru whai atu i ati oe, ato ngātu i lau pui mai ma lau soso ni mai, me leo sau i fo iau malilo te marosi o wharangolango i ati oe tau polo mātou tina. O nei o tangata ang sala o surotu i au au, te nofu ma ai oi o ruma. A wane i e te mai au tartalonga o oe o tina o le atua. I e lofa mai e whaafonga mai. Amene. Fina ngaro pa i au i e sua siri lo wanga malu. O i mai stupu ai pe e sa uma lo mātou alofa atu i ati oe. Maria pa i ae le tinao le kalesia, le tinao le atua, talo sia i mātou o sulfa i atu i ati oe. Mikael pa i alo mātou sulfanga, talo sia i mātou o sulfa i ati oe. Kerisoe mātou te ifo mwhafta i ati oe. Awa o loko rusu pa i ana e whaola i naile lalolangi. Whamanuia mai le atua i ati i tātou umalawa li suafol tu maa malealo, maleanganga pa ia. Ia, o le tātou sauninga lotu rana, ma le tātou tauranga whaafatai nai le tua e pei ona saunia, ma teitei ai tātou e lana auna, le whionga le tākono ia kopolo pala, o le tākono hale kalesia kātoriko, le mtanga ruenga le kalesia kātoriko, sangato Mikaele, le arkangelo i le auvaa. Ia anga le leile tua i lana uauna ia sanga whetalai pēr le tua whetalai ni soi fuanga lue ia wāle whenga iei manangānu wenga pa ia le lii e le kalesia ia embese foi le whioanga ia whioanga o tuala msala ia le ainga sa tuala whaatai mo le sauninga lotu le au tapena whaatamai tai to anga
ia le tātou tāu na ngosi, ia tauia ina ia whamlu i tele le tua i whiau mga benga i maise, ia o le whianga iei mana ngā ruenga pa ia le li. Manatu o le ua te foi langi le vetu tali matangi ma ua whapena foi o na mai au na whausu lo tātou ngafa e tu sai foi mo lo tātou vāta puia ma le tua. Ia ua tō fole ma tō pala pala wa whēta lai foi le tua. Ia ilo tātou o tunu e tā wala i whaiva le ainga sā le vi. Ia tō ma tā wina ma tua tai tai tama le soifua ma le ola. Ai meise foi ia ole ma leifua mai o lo tātou o tunu e whanunga le lei o se taimi wa saunia. Ia ma tāpina ina e sā moa mo le li. Ia whatar whatu i le nganga le awatele le pa ia mawalunga le tunu. Hene ngā le tā whatolo o whainga malo. Ia ai wapea fo i o taitai o le tunu i tupu mai o le tunu. Ia mani mawalunga o Samoa. Ia mai maunga te tele se ia o i maunga iti. Malo le folau manuia. Malo fo i le neitai o fau. Ai wapea fo i so se vaenga o le tale lei. Ia le whainga ruenga te tofe le tua i so se whata fai taulanga. Ia whatalo whato le tua i pia le ngata o Samonei. Ia ona tūlanga masani, ma ona tūlanga mawalunga, ma ona tūlanga aloa ia. Ia, ai wapea fo i alo tātou o tunu, ai tau malele mai a tunu mamao, i so se tafa, ma so se vaenga o le te lope. Whatalo whatu, ia, i lau tau sa iringa malo, ia o tātou iai le amatanga, ole nei foi wa yaso. Whatalo whatu i lo tātou o tunu, o le tua i pira nei, le fo ua tātou mafuta, i pēau ngaru le ea, maise, ia o tātou polokalame pe o le masaniai, tau tua ina foi lo tātou o tunu nei a son fua, i le aso furtolu nei, o le masino aprila. Nisi o veingo le tua, mai rau pesa le kalesia katoliko i aua i Amerika Samoa.
wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufufongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia i se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua so ai Samoa. Amerika Samoa, toke lau, malelalolangi atoa. Iana la leo a mo 5 fao, fa mo iwa tasi tesi maletasi, iwa lua tesi maletasi, le tasi o fitu tesi malefa. Vala au nei loa i le telefoni. Valu whaalua ono tasi fitu. Ma whaafesili mo le vaenga o whaalau wiloa. Tuipi le si ufufongo Samoa. Numero tasi.
Tele manu ole vau mau Tele ia o iai le vasalolo Tele te de matamo samo Aole anganu o tamo atu leva ololo Mai mau pe ana tui fo itua ole lalo lani Tui te patasi samo aina namasani Aloha falenta si le tasi fela mola mai Aolei alawa male fa'ali fusia na tausami Si au ti lava ile tae au fa'i ma'alili Pe aini falawa mani pata poni pulini Nao si pepe ina iai pa se biti Se koko sa mopo se lau moni e fa suiti Pe fai tunu pa o masia malau fa avaisu Po ele o kamasina ulu atulu Afe ele baiti polo pose niu Leta folo pea e puea ile malu Savolo atulu Pele ile notai Te bibi te hai a te ai Mai mau Wanai whanu tau sapia Tau mo atu ole ane toe vaia Tele manu ole vau mau Tele ia o iai le vasalolo Tele te ne matama samo Aole anganu o tau mo atu leva olo
Whawhiwhianga o le tai au mai asua o Felice Mikaele ia whapefo i le tele o nisio tanto musika masani o le tai au a tai tolo ina fo i ma aftaina le ala whai mai ma le malei fo mai o le tātu o tunu i le nei tai au faula tō le song fua i le sa sultolu nei o le masina o Apelila. Pea whai o lefta i maua mai ia ua mai atu le tātu sa ringa lotu o tūlanga masani ia ma tāpenanga masani la foi o tato mua me tato sa so atu ai marisi o pespesenga whalenganga marisi o veingo le tua ia tato sanga pati ai pea i le tua i le neitai o fau mare nei aso fau ai en manatu wa usu le sto tele ba whengai to tele ia ma tulanga foi o tapenanga masani a inga ia ina ia mwhai o na taunuu he le taunuu ngā whoi lelo le tulua ino le taimi. He le amatanga o ngā aruenga, me se lava le angai mai le taulanga, te lo whoi o lae sauleisi vai ngā whoi lelo whemlanga inga le vāo mo toi lua, la tō lai usu mai sa vai. Ia tauturi mai ale va usu whoi lea o na tūlanga whoi lele sa iei wha ingo le verso, e le tōtele le na lea sa hanga ia tūle mo tele i sa la whai ingo le verso. Ia maso sātu ai anafi tūli mai loa le vāusu nei le tai au e maua le leia pe a whai e te le misia le vāusu wa sau le vāusu le ono taunu mai le vāusu le tāle fitu ia po le tea le tito fitu ia a whai la le saulo sa ia o ngā tau mai e whaasa sa o mai loa ia whai la ti sau e o sol pasi ia e la te le pasi o le vaa tu mai lava o mai nei ele i tai tale valu ia pa fai o eta matar valu ia po le iba fo i tulanga i ngar venga le malo au te lo foi ia o le sto tele la le va na anga i mai tono taulanga foi lunga le la tele fa inga femlanga inga masani ina ia fai o na maua le time me se ha time nei o le ngau foi le pistele a vai la ngole meri e tarli mar va ao so le wa minoi le tunu ta te lo ai ta o te uso mai el ta lima ia po le uso mai foi ele i ele tarli lima e ka ke uso mar kai minga o ka fai pisi solo lunga le tele me se ngi ta bla pa mata o na minoi le to tele foi le me se la to le fai pisi nisi la fai atinai ia fa to solo bale tale ono tale fitu o te lo vola le taimi ia wa mata fo yo na va ir tu langa na wa mata o na so o mayaka vale yo la fo bata pena mtanga wengo leo ia wa fo le nga tu lunga le tele ia ile la to fo ia pitola awa fa tale fatu ni ta fo male a matanga o le nei vai so fo e la to le mafta mai sikivi a posikivi mase ma lor se fu boluia va dal fat foi rimonsia sapati skivi manase a mase na mati rangona ya va per foi se uso ya pio ngal mana good morning and buongiorno io dal fat ya te uso ya maria foi faiva matute o fenga yai na foi tu ma se sila ma yo to nganu sila ile ele tu langa le matangi ma le savili ile fao o fori ngole fa le fa va yan e po va yan ya se le fa voli lo maila ai lua o le lua nga le sa i pasifika i Solomon ma Papua Kini ya ma le fa le va yan le sa i fiti ya pe ya la kama la kifa kwa ngai oi ya to ya te roi sila ya ai fa tal fatu le lava e fai mtau po atu i tulanga la to ya ole lapta ya foi ma fa i ngol verso le tele vai ngol sila ya e tal sia le anga le lei ma le lofo le tua ma na puinga e na ia fa pena na ya ipea ia sao ngale mu na i tatu ainga ya lo tatu tunu tonu foi o sila ya afia ngai foi o tau ma hanga male ale ma fo linga male ale ya o le tau e pe o tatu yai ai o nei ai le tatu tunu au le lei tau o ale nafi le sa
ngai o le susulu o le la. Ai la me masani foi le ai al taimi palasi maritim. Ke ia le ngai sia ka fa so vidi foi le ia mane ia paolo ia por susulu foi la ke ia palasi maritim so. Ia aku waila le langa I fa foi ngai kanga mea foi e watu tai au po ngai lava le fala la fa foi. E koe fe punga koe fa foi suma. Ia o mena le tau na. O le vai ngana le tau foi le a tatou nei taimi wala sulu mai le la ma losi mai ave le la ia o taimi foi ba fa malu mai fa pepe mai se ao fa ni tu po se ao pi ilangi ia o se taimi foi ia o fate I tatou palasi mai o timu fa su de la ele ia ma yo e tanga ese he o tawa ka koni ia ai fa talo fatu so se vai ngole tatou tunu ma se foi la to mai mo mai ia ma tamai ia tunu mau e lo ia I lunga le la leo le toi pi ia salopo la e le o mo mai ia na leo le sorry la leo le mo ia da tu na le famo ia o lo watu e tatou wa se longa pe foi ia lunga le apia folinga ia ma vai masani afa I usul to tele ia o stulanga le tele fua ia o tapinanga wailanga e pe ia foi le le tala no le ngā lue o tatou le ngā lue ia e tulanga masani ngā lue ia a whana wa ia te lo le wha wau marulonga le ta pisi na whana uri I ta longa le vason te nei ta si le vaenga le sa mo moina ia tere na pisi e foi ia matua ia me sa onga le sa le sa pisi ai whanau I lato tulanga o ta longa hele nava yasu ia ai fa tal fatu le usu le tunu tal fitu on tatou le le telefon Tiwa
Tasi o whawewianga mai le whepesena tama o le liona. I oe ina wacho ono minute o na tāle o le fitu, le tāre ni o le asonga fua. Ia matanga fwoi o tiu te mga adwenga. Tāle fitu, tātou le liu le mwhafonga le tinu e tātou talafau. Tale tangi tau ma le whamalele ai o folau pea I le vatele Ia so o Samoa mani atu nuese Velo mai o loli mai Mali famavele Tofai na la upele Ole ata fama vai Ne ina lo lengo ai O te mana tua pea Ua sisi fa vai lo to lau fua To fai na soi fua O e ta fefe Le a fila ua mu mai le lai tu Tamata ue Le tua tane Fai mai wali pupu Fai pule sala fai So ia le fai le mo Ai fai ni talo sanga Ile malau ua tupu Ai aua lava le fatala tu Nao whanoa Ile malau ai Samoa Le a fie pongai mai lo Savai o le ato O mea fatofo O wala tauna salamo Samoa lo tomalo Fafati mai o ngalu fao aliao O ngau lo mafingo tau leao Faatali timu le nu sa vavau Ia mangalo mai le salatingi lau Lawa fio mai le kaisa Ia ola tamana fafolau Ia la 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 Ia la 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 Oi le teleni e sau Ia tau sei tau tua I le malo Ia la 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 Ia la 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 Oi le veleni e sau Ia tau sei tau tua I le malo O le whanata vili ua o te mai Tu la isiani Maua fai mai Ia file ia to ale tai Tali ilani sotai Fai talia peretania O ele kovanai
Ole tasira nao whaawiwhianga o le tae au mai le awai mesere nā le Colden na li hina ua usu le tunu ia maua whapena fo i ona iei le tulanga o le whaiwhai malie ia po whea lava mai se lava o le angai mai ia i tonu fo i le tau langa le pia le ia songa fua o le ua tāle fitu o le melea o se mai le whaafonga lo tātua tunu ia mai le vaenga o tala fau i tala fau o le tae au. Talafalava o talafau mai vai whanua. E le mawhaiuna tā mausa moi a wala whesota inga mai ana mua, ai ua mamau I luma la asanga ua iai isia tunu u o le langi o le alava ua mātawina I le atunu u, le sawasawa o le ofi mai o itu a inga te konolosi ese e whesoasoa ni whaafai fia inga ruenga ma o onga. E tu mau le silafia, e iai tūlelei ai olona whaafeangai fo'i. I masini kome piuta mō whesota inga. O le aunga le nā wa atofa I le vai aso e whaata ua le ngangana whaafuainu mera. Mō masini whaona pō nei ma whesota inga po le Digital Week. Le awa te pena le mtanga ruenga o whesota inga ma whaamatalanga te konolosi. Nasau no le suya le mtanga ruenga, e te le folosanga o le a folosia. Ai o isi fo I whaatinonga, e whaamausali ai le silafia e nei o tātou tangata, o nei vaenga o te konolosi, ua avea ma vaenga tele olo tatou soifuanga. O te logo tele nisi o tatou maulua fui ia peo vai aso ngangana Samoa. Vai aso foi o le soifua malolo ina. Peo le wa e se tō wha ma se whautanga fui le matanga luenga. E sei foi masuinga fou ia wo ia teknolosi neon po. Sau lavona faise vai aso e fata uai foi ma pe una ia I foi ia malu le atunu I swinga fo fa teknolosi wai temine ole polokalame eva yaso atua ia matsatu I le lasunga fu io o lasunga fu le aso mo le pe ole aso le tsala lo ia le vai aso foi ole Digital Week e ai foi la o ma foi una vai ia events po events mo aso taitasi o le tato Digital Week. O le aso mua la leo le whaatinu nei le fora sanga le matanga benga. I tu sai fo I ma le la sanga po le journey foi le malanga mai o tato atunu. Se ia o mai te mine le ofi mai o swinga fo ia wha teknolosi. E iai le taritonunga, o le laititi o le malamlama anga I vaenga nei. O le tasi leo mafuanga o le tutupu mai o whaafita uli ma whaapea inisi, e le anga te konolosi. O le tasi tu tā ua le vai aso, o le toe whaatepa leo le atunu u I le fola I lunga le upenga ta whailangi, lewa mai a fausia, e maua umai au nanga matanga ruenga ese le malo. E whaafaingo fia I ona sa elia I teime mo o miai, o le polokalame lewa whaingoa ina I le whaapere tania, o le One Government Portal. Na tā ua fo'i le susunga ia talavau tunia la tū, e lua isi ngā ruenga te tele, o le ātatala loa ia I le whaai unga le vai aso ua atofa. Mo le tfoi le whaftai le whiongo foi palemia ma le kabineta. Wa le ua pāsi ia mai a tatu policies ia ma le National Cyber Security Strategy. Pe o documents foi ia sa ngā lui e ile mata ngā lui ngai te mi umawai. I le toe reviewing o le ICT policy le sa ia I le lua fe sifun ma le fitu. Le ala toe fai le review. Ma le ua pasi ia mai le kabineta. O le aso muli la o le tato Digital Week.
ia lea la le a tatala loa ia I loa ia tatou policy ma tatou strategies ia. E talia so o se tasi, mai whaala putuputunga mamatanga luenga le malo, whanau onga, sui mai a whioanga, o sui mai kampani ma whaala putuputunga tuma uti, e whia manino a tili I awala whesuta inga, ina iola tu awai. O le polokalame a matalia le asa se fulumale tolu, o le masina lava le nei. Ua mawai aso o le taun ua to ta avale ave ngā singase, tau lava o le momoli o le ngā singase I maota ngā singase, e au noa ma se fesoso ani mua. O le whaatotuanga o a inga o ngā singase tinga ina ua mo mia le avatu I maota ngā singase, o lea ua I a au le au whai ngā ringa, a le pulinga o tine mu ma whaalawelawe e tutupu whaafu sei, e fua ina le suka ma le toto, a toa ma isi ulua I tonga fitinga, I lunga lava o ta avale nei. O se au nanga e whaatuputupu la ia, e le ngata I le mo o mia o mea whainga luenga whaonopo nei pe o atu nui whafu. Ia e le ngata fo I le o le a o tauina, ia ma le awina atu o le au whainga luenga ia o ngā i atu nui whafu. Ina ia mawhai o na maua to mai manga waa. Ia o to mai whaasili, ina ia mawhai o na o ngatasi, le lawe lau ma le tuulau. Ia I tūlanga fo o to mai masila fia o loo whaatino ai ngā luenga atu nui whafu. Ia ma tātou tangata o loo whaatauta ia tūlanga I ta wale ave ma. Peo tūlanga na ua whaafia ina I fo I le soifua maloloin. Ia ona o to mai manga wa. E o fo I lai mo meo tina maitanga ia ua mawhai ona ola I tono se ta awalea o a ngai. O ia po tua fo I mota. Ia ua iele to mai masila fia o a ngā waa. Au whai ngaruenga. Ia la tau te tango fia I le tūlanga o whaalawe whaapeni. O sa nei ngā lulua I le lua se furumale wha I tūla, fitua so I vai aso taitasi. O le anawa taulawa ia, ina ia ofo atu le fesoasoani e matua I mo mia elo tātou atu nuu. Ua iai fo I le tasi o fesoasoani, mo tātou tangata. Tā ua o le nei au nanga o le wawe, e le ise totongi, ia ai whai le mole tūlanga o le whiofofo tai ma le wāwhialoai. Ia pe atu ina mai o fo I lai nei tangata nuu fo I o le tātou atu nuu. Ia mo mia sosoani o le lawa se le ni e momoli I se taawari. Ia e mawhai ona tusitar sanga mai la fionga komsina ma pulenga. Ia ona fuafua le tūlanga tana whiangai. Ia le tūlanga fo I o leo fo I nātou le au nanga. Ia le tātou vaenga o le tātou taawale ave ma. Olo ngā lulu e whaatasi le pūlenga ma le matanga luenga o le soifua maloloina. Pe a toa I le tausanga le nei le se furu ma le iwa tausanga, talu ona tuu ese le au nanga wha leo ma le au nanga tinei mu ma wha lawe e tutupu wha a fuasei. O se whainga malanga umi, ai watulata tu fo I le pati o le au nanga le pūlenga o tinei mu ma wha lawe e tutupu wha a fuasei le aso wha o le masino me. I lunga o le leitio o le lua a pima le TV iwa, na wha ailo ai nisi o polokalame, ua wha ata oto mo le aso wha a vau malo. Aso mua me. Ia lea e fuafua e whaatino ai ia le matou tournament. Po le tamirsanga fo I le lakapipa. Ia I le ngata ia le lei anga waa. Maua le to mai ma le anga waa I le whaatinonga le ngā luenga. A o le mahalos I le tino. Whaatino whaatasi le ngā luenga. Ia o le whaatino ina ai ia le whaamoe le po le tamirsanga lakapipa. Ia e whaatautai alai o I le tātou malai lakapile I le Samoa Rugby Union. Le I tona I matou. E whaatino umala le tamirsanga lea. E le vaenga fo I lea le lakapiuni. Olo iai a matou whainga paanga fo I ma nai lau whali. Ia whapea fo I le pūlenga fo I le uni lakapia Samoa. Ia I lātou I o la whaatautai le tamirsanga. I le māualunga e tau ona iai. Ia e mai ala le whamoe le ilona sfaraili. Ia e whaila mutu whanga whailonga. Ia mauai foi ia whailonga o au manumano. Ia au malava. O le whamoe le aso wha le masina fou, o le ai le afionga le palemia, po le minisita foi le o le pūlenga, e iai le sauninga whaapitoa, e toi manatua I le te leo vaenga tā ua na tutupu, I le wholonga le au whainga ruenga, ai meise I la tau na mau soifua, I le whaatinonga, o la tau au nanga.
o tausanga te itasi e whaamanatu ai le aso whaavau malo. Tala whauda mōle nei vai ko le aso, manuia whawhanga whianga i balea tunu o. Le wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufufongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia i se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua soo ai Samoa, Amerika Samoa, toke lau, malelalolangi atoa. Iana la leo a mo 5 fao, fa mo iwa tasi tesi maletasi, iwa lua tesi maletasi, maletasi o fitu tesi malefa. Vala au nei loa i le telefoni. Valu whaalua ono tasi fitu. Ma whaafesili mo le vaenga o whaala wiloa. Tuipi le si ufufongo Samoa. Numero tasi. Da
le taimi o le mati o le toi pi o le oas 45 minuta o te aini le tulai fitu le mai atoa e tātou talafou ia mai le sunga mai tau waina i sāko le vaenga o talafou ma le whamu moe o le atoe whafonga le tātou tunu ia pēr tāle valu i le tāu nei ma latu foi wa usu le tōtele ma ngai mai fole tōtele mai se lava le ngai mai e tonu foi o le tāu langa le Iopia ia o le vaenga i tele na tumu ia matapu vai tasi ai le atina e o le tātou tunu le ngata i pisi nisi o company ia o vaenga ese vaenga masani. Ma se la foi tulanga la tu le tatu malo tanga luenga ma fa la butonga. Ia wa pe hoi nei ia le taulanga ia o le vaenga la tele na foi ma tua tu lai titi o le taulanga ia fiai ia langa ia tu oi vai tele ia ma le se vaenga tu la lata ma le taulanga. Ia e pe o le fatua ia o le taulanga tele ina tumu iai le tūlanga la tō ngā ruenga ia ma tina ese ia ma so se vaenga lava e tele ina hanga i mei lava le taulanga ese ma le tātou mo tele i sala fai ia te lo fo o lau mo usu lo tele ia ua tau nuu mai fo le vaa le ngausu mai sa vai stūlanga le tele i whemalanga inga whiawhio inga lo tātou tunu na leo na fai malie ia ma fai sei puti vaenga masani ia o tatu ni aso fua ma le amatanga o neva ia so juta mga ruenga ia o tuana ia turna va ia so sa pisi fo tatu tunu lato ia a fa wa fo neva ia so ia tulanga o fainga malolonga ia ma tuanga le fanau ke lo isia o ngala fanga solo a ba isia o ngapeyo e taipeo nisio a onga e kalesia. O lai whaua lava e pia la onga kolisio malua fau, ma ia malisio vaenga whapena o la lava e se foi whaita wina i maratunga ina o kuata o lato wa onga. E whamano atu whatalo fatu e le ngata i Samonei, me se foi lo tatu watunu, ia o mai mo mai ma sila mai so se vaenga o le tātou watunu ia ma whafo atu fo New Zealand, Australia wheo e mai mua mai ai ia wheo e mafuta mai ai whatalo whatu ia hale tu ai piri tai aore nei o le songfua i Samonei mai langa la fo kwa fiafio le fsari se atunu o la whatu malama tai aore o le fsari nisi o vaenga i tātou uso le teritori Amerika Samoa ia la fo kwa fea la fai mai ma le fua mai ta au ni le sa ya la tau ya fea ngai fe la tau ma le se ta penanga e se tunu la po le so le sa ya po lo ba va le son fua ya ta tau nei e pe tele na mo mua e fai tau ngal taimi ya ma le ta vilingo le wati nei la lo lang tere ya e pe yo le la ve ta tau va nga fo le mo mua ya o le la ta tau le ta au ni le son fua a todo le sa e maua mai le tātou vai ngā telefon. Ia le foi sa hanga i whala uloa whatara noanga le tātou programe whasalonga nawa ia so mai atu. O le so, ia matai le vesa wole le Digital Week. Ia o se vai aso ma foi o le whala uloa whamliro le foi sa ho iai ngā luenga tau longo le vai ngā telefon le tau nei. O tāua lavo ni mea o sota inga fate kololosi au tatu ye le li o le mar si manga le o mo me o sota inga tele vave bo uma so ia sa tatu ye le me foi le ma o se telefoni ia o le telefoni nga yo ai ma ye ngu me foi le mana le tala no ma to yo i sa vai le kuasa ia fai mo to te pa ye ya so ai o leva te le loa ia i sa i le telefoni na le whalema i sa tauga ia so ia. Ia, o le telefoni ia e whao ngā whalema. Sa i e fo le telefoni i le maota o le fionga ia le fua le na. O le whaipule na le mato i tu malo ia so ia. Le fionga ia le fua. Ngale pauanga. Ngal pa la si la fia le la usaka wa ma le kuasa uri ya le kwa boita ta ilo ya i polasta mi foi le nga o tu e fa pi ngo ni si foi telefoni
ai tala noa ia I nā vai tau. O mea ia whai telefoni e o mai umai nge ia pia. Mai kaki whalongo kua, mai ko inga mai lo kua I whakarek se mako se mai whai telefoni. I o mai nge ia pia whai telefoni. Ia ngō mai no la ire I wai peo I asa tuli me le tōtele. I matawhele. Ia ngō mai no la ire whai le inga umia I ngā whakarikari elga kala viri mai whafo. Viri mai whafo I ia e whaalongo uma pia mal kaulanga o pia I kongo ko wa inga lai whai pia. Yo, o ngā aso aso wale me ka urisi lo wa maka kia makwa ne whea kore kala a mo se kerifongi pe kasi se kerifongi se ngu pe ina o se tasi ia pe whainga wha pina ia o tātou o maila nei talu fau ma le nei lalo lang tele wa sawa I luma mo me o to mai ma e la tau ia ai me se fo I wa maluange I lunga le atina e leo sota inga te leo vave ma le te kololosi leo sau ia o tau awa o tau tō vai fwere le tau tia mo o ai me o he ringata o tātou wai af sota inga masani Vili ako I ole, pili mai o I, tex aku I o New Zealand, tex mai o I Australia ngei, e ngā tex mai a maua. Au whao ngā inisi o vāhinga fo I o nisi o nanga mo mia. Ia e taipei o, an mea fo I lele o whao ngā inisi e sa ili ia lato se lengi, e whai ia lato sa ili ngā tupe. Taipei o le mea lea o le tau sala online. Ioi. O whao ngā whai ngā teknolosi. Ioi. O whao ngā isi e whai ala tau tālonga whai e pinko. Ia mea whapena. O whao ngā isi e whai e meo whonotanga a inga. Ta sina me e se tā uasori. Boa o se asea koe o mai a inga mai whafofoi e o mai nye se whai se whero a inga po ai o le a kausia le a inga. E rea iwa whongo ai rungo o mene I o whola o sota inga. Yo, kala ngoa aku ko inga lai nei, kala ngoa mai des ko inga lai New Zealand, ya kala ngoa mai lo makua lai o I Amerika, ka pe na o fono o whailoa I rungo o whola so ta inga. Ia ma vaina se ese, tātou vai ahi le mātango fie. Ia ma le sisi pēa o nimi o so ta inga te rewa vave, ia le fōsau ia leisi vainga mtautia lea, o leisi fo I la sanga, ale vainga foi lelo le AI yo tasi foi na vainga ia ese foi sia na ia si manga o ton ma la langi le ma le vainga le o teknolosi po so ta inga ia mtautia soli e ta wai lan vai soli ne yo le digital week ia le fa ta ele tanga wing of sota inga ia ma fam talanga teknolosi fa pe fo yo na fiai ma nisio ana paanga ia e me se volta tu malo am talia ta nei programa I tai ta mesina ia ma fanga solo I lava ia tu langa lancho o seminar fa le onga o nisio o vainga fo I polkalame fito I ton ia ma patpati ai sa va ia sol nei o le digital week ia fa be foi ona tuli lo ai vainga foi le mo me ota ia la fa tu la fono na wala nge so se a wonanga so se atina e ia ona tu la fono e ia foi ona lape ia e fa pe sta si na vainga wala nga tato tala no al teknolosi ia ma nei me o tato sa ve solo ia ma o mi solo ia e ngā mo tātou sota inga ia tu atu ia foi ona fianga e fai foi ona faleanga ia lesi ia me uma fa penga papa kiwanga ia lesi yo e o makau kia so le vai aso nei o le digital week le ai pe ona ia fa mo am tania ile tayo nei Fun
Taso whawe whianga o le tai au mai le hawe besere nā tama o laula au mai tua ila inga malosi le nā ile atu sa whata. Ina ua tātou wahai mai le whaitaimi ia, ua mai atu poinisi o talaroanga i le tuira mai o talafou. Ia, whapea whoi o nā watus whamanatu le tā ua nei wai aso i le talainai whoi ma le amatanga le tai au nei o le polkalame le vaso atoa nei o le vaso le Digital Week. Ia, whito i tonu lava i me nei o sota inga, e pe o le tau la muai, ia le tātou mtanga luenga o sota inga ma whamtalanga teknolosi. Lea i tā vaitasi le tele o polkalame le tau nei, matai nei vai aso i tai le wharitane malo le tau mesina. Awari meren kau whailap kala. Hanto whailap tala i le i vai ason te nei tā. I whai unga le vai ason te nei. Tele o tā longa. Pisi tele whai unga le vai ason tā longa. Mise ala me o tā longa foi nei tamusanga i uni ai tumalo. Whamalo i pulenga o i tumalo. Ia po pulenga foi o uni lakapi o i tumalo. Leo tele whanga solo i a la tau tamusanga. Ia pisi e sore la stona i la tau ma. Awe kula stona ia besi mai ia tamusanga la tua la tfala lili ia tua isa fata o si umu ia ma vainga uma la foi ta tau savai ma nei ia ma nei o tele o proclame ia o uni la pi o to fanga solo ta tau vainga foi o tumalo le vola samol moina ia stasio talonga mata ida ole talonga le talita le va o ala uni la pia le saya vai moso ya le na sei mai le na man malo ai malis le na sei malisi ya le talita na le uni pia le saya vai moso ai pia ka fa puka ya ri ka longa ya ma ide ole kam ka alo le mai mo ole mata maka fa le ri ka maka fo ita to ya yo maka ka ngala o ngaman maka ka i hemsa sale. Alena tātou wawai koe fo ia ma wawai koe fo i rungo o mei o Facebook. Fo i ngai whaavesi vesi ngai lam ka pua ila ho talonga nel malisi mane male au vai mosu ina ua sei fo il malisi la ja sai vai mosu di umrak pia sei loa o lisi na waenga i tulanga o la kapisa pisi ai ia fa i mo verso i tato yun la kapi yo la foi tato se vai ia fa malo atu mo tele se la fai male tele o talonga neti polo soka le foi ta pena ia ma pisi le tato au si i mo me mafa ia wa la soluas folo lima le masina le winga verso mo le masina nei e amtalia ele tam sanga le tali malo sa mo le ngato le ipo la langi le International Cup ia po le Universal Cup le faia mai samoni ia va pe foi la le tamu sang tele ale Commonwealth ia alfa kasi ma le afoi ma suinga champigna le tulangi le le shania faia uma ia il fa un masina nei le tap va tasia ma le foi tali malo ai ia le tato vai na foi le si o me mafa al vai ngana le pe e mata ina i la tilo i talonga o kalonga onga sole han maka ki o kalonga le nga pisi vaso atonte nei ta ya malanga mai ta to motele sala fai sole e le yunga la talonga talonga ia mantua tamusanga le te to fitu onga le na feiloa i mai te le kolisi ta mai ta i mani ia i nei polu mal motele se la fai ia ma fai so nga champagne le fa le version nei le la te va vai na fo si lo fia le hotel o le vai nga bito lalo ia po amata mai ta mai ta i lalo su fa ta sanga po le under 14 e vai nga ta mai ta i o le champagne na sola mal kolisi o vaiola motele se la fai o le vaenga pito i lalo sufata usanga le vaenga li i por under 14 boys
o le sua ngā sampini le ana sola, ia po le sampini le ana sola, ia matama o le kolisi o Amoa. Mai se la fai. O le vaenga o Tamaitai, le Anta 16, po le vaenga le alo le sfuloro tamsanga, sampini na sola, Matamaitai o le kolisi o le tuatani. Ei, paki mai ka kousa vai. Le tuatani. O le vaenga in lalo sfuloro tamsanga le vaenga o lii, o le sampini na sola ma le kolisi o vaiola. Sole. Vaenga matua, vaenga o Tamaitai, lalo sfulvalu tausanga. Sampini le ana sola ma le kolisi o le tuatani. Se ivanga nai le Anta 18. Vaenga matua o li. Ia po le Anta 18 boys. Lalo sfulvalu tausanga. Lea na malo ai po le sampini e kolisi o le ulmoenga. Ioi. Walaki ari kama le ulmoenga ia pole aulea mo lunga foi vai no lalo suwalto sanga oli ia le sampini ia pole nofo sampini nei e le kolisi o le ulmoenga o vai uma o sole o uma masavai ali o uma masavai ia le mea toa fai lava yaso ele tamisanga le asunga sampini a onga ia tamisanga le taito fitu ia malo ia tatou savai tatou anga i tatou vafianga tamalu vai eisa mai sa maunga i savai
Ole ua toe sa 8 minute ona ta leo le tula valu. Ia ele taimi o le tātou wati, le taimi o le wati o le toi pi, ia malwhama poi tāle valu, ia ona tātou seelea i le toi whaasalawina o tātou talafou, mai le vaenga o talafou, porkalame masani, ia ma ona foi taimi whaaturanga ina, tāle fitu, ma tāle valu, ia taimi e toi nā toi e tātou talafou, nei asonga fua ma tātou fia ma le au le lei, susulu mai le la, pue mai lo official wa i tau le tau, nei le tu nā tūle tātou talo le tau, e le i tāina le ono le tau nei ta ba o le talo le tau le na pasi mai e le official vai tau ia polena na tau tu whātasia i le afa le lima e le vaveo nei i o le taimi whana sa tuina tuai i le whamtalanga ma le tātou official vai tau o le meta ua ia e le uiai se tūlanga fo i le uiai ni vala e se le tātou talo le tau le so ele tau nei ia ma le tele vai ngol tatu tunu lava yaso mai atu le se lapta inga le se fautuanga ia wana ona i timu e fapenao na fta ia i mo tatu tunu ole a faima vai na i fa mal ia mana ia fa pepe no lo winga tele na susuru le la ia ma fapena fo yo na tu paolo di so taimi o folinga na nei aso fua ia e pe o na mo wina le tātou official vai tau fa talo fatu i New Zealand ia o te roa i New Zealand ele tātou tunu o mainga lai sa lapta ia mai fai unga version tenei ia por fai unga for version sa we mala sa nafi ia o na le tangi o vaianu ia po vaianu ia le fale na le sai fiti ia lau fa se ia tu o watu o i tele vai ngau no violence i o New Zealand o le te baba yatu o le wa mata ona fa se ese ia po le ia malo fa taile tua pe yo wa mata ona fa se ese ma New Zealand o lo tu mau pea ia tu langa foi lapta ina lo tu mau pea ia le vanga for the state of emergency lai tu ma pe e ui ia o tau ia ina i vainga na tauanga ese ia lo longa ta fenga mai se fo ia o le mafa ti munga tai male a linka ko vai to i fiti e la foi vai so ia mtu tia ia foi palacio ti munga ia ma fa ponga ai le tele ta fenga ia vainga fa pena ia ai va tai o leva ia tu Heli poti o matala ia tu mai e ngata fo i tala mai le New Zealand Herald ia e me se fo i tala mai le Pacifica le fo i mo maunai ia tu langa o tatianga nei taimi ia o tau tu mamaina ia po lau fo ia ese ia po tau fa tafa ese ia le fa fo i vaianu fa tala fatu ia Fili Mareota Ioane ia ai me se ai o se uso ia Nico le Pepe ia fatalo fatu ia tau ai me se foi o le totele o levo na mafta mai ia ma le totele o levo tau nu mai le tal fatai ma le tau langa le Ethiopia ia tau ama tau le tele o ngarwenga o le fa yungo le so le na tu mai ai ia le tulanga la foi me le ai o sui tau va le palota le o sui tau va le tau tuli mo fainga palota le titi vai mo tolu le ana tapuni le sfalai le version tenei ia le afoi le avanon tu na mai le komsino fainga palota restala ila to e fia ta mo moi ia pe fia tau vituli foi mo le fa mo le fainga palo tala titi vai ma tolu le ala tapuni le sfaleile e to fa ila to ia o to mai e au fiai ia le fionga e lauti mo ia o le se va ai o le sui tu totasi o le fionga ia boala tamai tu pola filemoni o le sui tu totasi o le fionga ia tai o le seu fiti e masu o le fast ia ma le fionga ia tua mali i tupuola fo mai sa polu
o le sui o le moe mo le HRPP ia o le na sui na to fa lea ua na tui mai alo ia pena fai lo mai hele komsina ma la fisa fenga palota il fai un verso lea ua mai on vestala o uma foi ona fa mao nia i lalo o le tula fono o le stala fenga palota ia ila tonik alo na winga wanga va ta pena ia ma saungi foi mo le fa mo la toia ai ma le tua o le stofel verso nei e tapuni ai lava no foi le o le toi fa ui tua ma le tua o le vainga le ese lava no foi le talatu e restala mai ai ia tapuni loa lava no na ai foi la lava no e te tala i le vainga foi le ia o le toi fa ui tua o sui tava e o la la stofel o yesi si o la tou e to fa o toi fa ui tua ia o lo winga o sui ya ni to fa o le ata mo le fainga palota le titi ia al tato tu mano vai maunga numero tolu le o fa mo e le aso mua o le masina fou le aso falaile le aso mua le masina me pa ve vianga mai tamaiti fale ata va tol paie suafa zona tolu manave mi siluisua man pesel na palota e na wa mai na tiro mai le fionga komsina fenga palota ia ila tau to fa le tau tuli ia mole sa ilio stasi e no fo ia no fo le tatu jumano vai mbonga numero tolu e la to fenga filinga ia la to fenga palota le titi leo la faia il masino faulo na somobua ai fatalo fatu il
tātou tino i la tau lewa matanga ruenga mai la tau lai lunga le la tele o ta vale ia ma le pisi mai nei taimi malo i malu le malo la tau fo ia ngā ruenga masani ia ma la tau fo ia pitola au fata moe ina ia tele vave ia ale tūlanga la tau le pisi ia ma tu mama ina fo ia tātou ia le au faita vale wa so nei wa tumu na wala i lungo ta vale ia wa fapena fo io na tu mama ina le te mi wala tu alfa na le o le foi fa wa te le malo longa la tu alfa na i le nei vai so ke lo vas fo ia e fa tu to ia e uma fa na u tu langa oga e fa malo atu fa tal fatu ia Chile malo Chile so fu maluia ma mai o ia Amerika Samoa ia ala fa tele atu tu ai pi tal valu ona tato to ri le telefon Sila o whawhianga o le tai ao hia mai tātou whaasalunga mai lau whepesere nā le penina o le te whau hawe i tai ua moe te i ngā kaulau whukua ala nei teimi ea po e le whatuai ma leifo mai le teimi o le la tāle walu ia o le he la fo nei teimi ma le amatanga o tiuta mga aruenga maise ia o staima le tai o nei o na
ia fa leo tātou whasalunga de amtanga o pokalame o le neiva ia sore Digital Week, ia e pei o na ia fo ia fo fuangana tau o le tātou mtanga luenga o sota inga ma wha mtalanga teknolosi le amata le tau nei ia a pokalame na le whaletele malo le tau masina. Ai o le vaso te nei no whailo ai le tai tai o le malo le whionga le pāle mia. Stasi o vai ngafo le o le tāua mei o whono whapai o i tumalo. Mai se lava la o le taimi e masi i atuai, pe anga i atuai, se mtanga luenga le malo, po se whala pe tu tonga le malo, e fia o i tono se i tumalo, pe fia o i tono o se fio anga, se nuu po se fio anga, wani se o porkalame, mani se folutanga, ia mani se o whala wiloa, wa le tele aina, whaimanga i tua i a tātou mtanga luenga, me se foi fa tonga le malo o le lan fa ilo la sun nei la ta sia fa to o le aui uma e le fono fa vai ro winga e so tai tanga venga por fa tonga le malo i le fono fa vai ro le tu malo pe fono fa vai i le no uma le fioanga ia e fo ia vai nga ina ia no futa pena fo ia tu langa la to no uma fioanga i msi ia to o fala tonga ia me se foi mtanga ngal malo ia to ia por kala me fa nga solo ia ta ua tele ina ia ia si la fia foi ia ma ele tulanga foi le ta penanga ia la foi tulanga ina si la fia ia ma ia ta pena ia ta to pulenga malu no ma fioanga me se foi tu malo ai ole ta ia na le ufa ta ti mai e pe ona fo fola mai ia ta ia malo la so se nei so sem tanga venga fa tonga malo fia o ia la to porklame ia malato fala lo tono no ma fia anga i tu malo e te tau ona ui ile fono fa vai ia ole vaingana pe ona ia fo ia fa tala no ngala to ia mai le lava ia so mai atu ia ma le tele o li so vainga ia ole sa fa ilo fo i he felo inga te tai le malo ia malva senga le stala o le tala valu tato wanga i to nato tato tal fo ma vainga tal fo Talafalava talafau vai whanua. E le mawhaiuna tā mausha moi a wala whesota inga mai ana mua, ai ua mamau I luma la asanga ua iai isia tunu u, o le langi, o le alava ua mātawina I le atunu u, le sawa le ofi mai o itu a inga te konolosi ese e whesoa ne whaafai fia inga ruenga ma o onga. E tu mau le sila fia, e iai tu le lei ai olona whaafeangai fo I masini kome piuta mo whesota inga. O le aunga le nā wa atofa le vai aso e whaata ua le ngangana whaafuaino mera, mo masini whaona po nei ma whesota inga po le Digital Week. Le awata pena le mtanga ruenga o whesota inga ma whaamatalanga te konolosi. Nasau no le suya le mtanga ruenga, I te le folosanga o le a folosia, ai o isi fo I whaatinonga, e whaamausali ai le silafia e nei o tātou tangata, o nei vaenga o te konolosi, ua avea ma vaenga tele olo tato soifuanga. O te logo tele nisi o tato maulua fui ia peo vai aso ngana Samoa. Vai aso foi o soifua malolo ina. Peo lewa e se to fa ma se fautanga fui le matanga luenga. E sei foi mas winga fo ia wo ia teknolosi neon po. Sau lavona fai se vai aso e fata uai foi ma pe una ia I foi ia malu le atunu I swinga fo fa teknolosi wai temine ole polokalame vai aso ato ia matatu I le lasunga fu
Yo ola sunga fua le sumo mua le pe ole aso le le tsala lo ia le vai aso foi ole digital week e ai foi la o ma foi una vai ia events po o events mo aso tai tasi ole tso digital week le aso mua la le ole Facini na il fora sanga le mtanga le benga tu sai fo I male la sanga po le journey fo le malanga mai tatu atunu se yo o mai te minere o fi mai o swing fo ya fa teknolosi e ai le tali tonunga o le ititi o le malamlama anga I vaenga nei o le tasi le o mafua anga o le tutupu mai o faafita uli ma faapea inisi e le anga teknolosi o le tasi tu ua le vai aso, o le toe whaatepa leo le atunuu I le fola I lunga le upenga ta whailangi, lewa mai a fausia, e maua umai au nanga matanga luenga ese le malo, e whawhaingo fia I ona sa elia I teime mo o miai, o le polo kalame lewa whaingo ina I le whaapere tania, o le One Government Portal. Na ta ua fo I le susunga ia talavau tunia la tu, e lua isi ngā luenga te tele, o le atatala loa ia I le whaai unga le vai aso ua atofa. Mo le foi le whaftai le fiongo foi palemia ma le kabineta. Wa le ua pasi mai tatu policies ia ma le National Cyber Security Strategy. Pe o documents foi ia sa ngalu ia I le mata ngalu ngai te mi umawai. Ia I le toi reviewing o le ICT policy le sa ia I le lua fes fun malefitu le ala to fai le review ma le pasi mai le kabineta o le aso muli la le tato digital week ia le ala le tsala lo ia I lua ia tato policy ma tato strategies ia e talia so se tasi mai faala putuputunga mamatanga luenga le malo fana wa onga sui mai a fiu anga, o sui mai kampani ma whaala putuputunga tu mauti, e fia manino a tili I awala whesauta inga, ina I o latu a wai. O le polokalame a matalia I le asa se furumale tolu, o le maasina lava le nei. Ua mawai aso o le taun uato ta avale ave ngase, tau lava o le momoli o le ngase I mauta ngase, e au noa ma se whesoso ani mua, o le whaatotuanga o a inga o ngase tinga ina ua mo mia le avatu I mauta ngase, o lea ua I au le au whainga ringa, a le pulinga o tine mu ma whaalawelawe e tutupu whaafosei, e fua ina ile suka ma le toto, a toa ma isi ulua I tonga fitinga, I lunga lava o ta avale nei. O se au nanga e whaatuputupu la ia, e le ngata I le mo o mia o mea whainga ruenga whaonopo nei pe o atu nui whafu. Ia e le ngata fo I le o le a o tauina, ia ma le awina ato la au whainga ruenga ia o nga ia atu nui whafu. Ina ia mawhai o na maua to mai manga waa. Ia o to mai whaasili, ina ia mawhai o na o ngatasi, le lawe lau ma le tuu lau. Ia I tūlanga fo I to mai masila fia o loo whaatino ai ngā ruenga atu nui whafu. Ia matatou tangata o loo whaatauta ia tūlanga I ta wale ave ma. Peo tūlanga na ua whaafia ina I fo I le soifua maloloin. Ia ona o to mai maanga wa. E o fo I la I mo meo tina maitanga ia ua mawhai ona ola I tono se ta awalea o a ngai. O ia po tua fo I mota. Ia ua iele to mai malasila fia o a ngā waa. Au whai ngaruenga. Ia nā tau te tango fia I le tūlanga o whaalawe whaapeni. O sa nei ngā lulua I le lua se furumale wha I tūla, fitu aso I vai aso taitasi. O le anawa taulawa ina ia ofo atu le whesoaswani e matua I mo mia e lo tātou atu nuu. Ua iei fo I le tasi o whesoaswani mo tātou tangata. Tā ua o le nei au nanga o le wawe, e le ise totongi, ia ai whai le mole tūlanga o le whiofofotai ma le wāwheloai. Ia pe atu ina mai o fo I rai nei tangata nuu fo I o tātou atu nuu. Ia mo mia whesoaswani wale lawa se leni e momoli isi tāwari. Ia e mawhai ona tusita sanga mai la fionga le komisina ma pulenga. Ia ona fuafua le tūlanga tana whengai. Ia le tūlanga fo I o leo fo I nātu le au nanga. Ia le tātou vaenga o le tātou tāwale ave ma. Olo o ngā ruru e whaatasi le pūlenga ma le matanga ruenga
o le soifua maloloina. Pe a toa i le tausanga le nei le se furu ma le iwa tausanga, talu o na tuu ese le au nanga wha leo leo ma le au nanga tinei mu ma wha lawe e tutupu wha a fuasei, o se whainga malanga umi. Ai watulata tu fo i le pati o le au nanga le pūlenga o tinei mu ma wha lawe e tutupu wha a fuasei le aso wha o le masino me. I lunga le leitio o le lua a pi ma le TV iwa, na wha ilo ai nisi o polo kalame, ua wha ata oto mo le aso wha a wau malo. Aso mua me. Ia lea e fuafua e whaatino ai ia le matou tournament. Po le tamirsanga fo i le laka pipa. Ia i le ngata ia le lei anga waa. Maua le tomai ma le anga waa i le whaatinonga le ngāluenga. A o le mahalos i le tino. Whaatino whaatasi e le ngāluenga. Ia o le whaatino i nai ia le whaamoe le po le tamirsanga laka pipa. Ia e whatautei alai o i le tatou malai laka pile i le Samoa Rugby Union. Le i tona i matou. E whaatino umala le tamirsanga lea. E le vaenga fu i lea le laka piuni. Olo ia matou whainga paanga fu i ma nai lau whali. Ia whapea fu ia le pūlenga fu ia le uni laka pia Samoa. Ia i la tau ia la whatautei le tamirsanga. I le mawalunga e tau na iai. Ia e mai ala le whamoe le ilo nas wharaili. Ia e whaila mtu whanga whailonga. Ia mauai foi ia whailonga o au manumano. Ia au malawa. O le whamoe le aso wha le masina fou. O le ai le afionga le palemia. Po le minisita foi le o le pūlenga. E iai le sauninga whaapitoa. E toi manatua i le te le vaenga ta ua na tutupu. I le wholonga le au whainga duenga. Ai meise i la tau na mau soifua i le whaatinonga o la tau au nanga. O tau sanga te itasi e whaamanatua i le aso whaavau malo. Tala whauna mōle nei vai ko le aso, manuia whaafanga whianga i malea tunu o.
Lea ua 10 minuta lea ua te nei le tulai valu. E le mai au na tui natua tātou talafou, mai le vaenga o talafou, ma sunga e manta wina i sako, ia ma le latou fo ia team, ia i latou e ngā lua le tū whatsia, ia o vaenga e mōri mawina, ia tui natua mōri le si la fia, o le tātou tunu, o le pitala au le vaenga o talafou, ia e whapena lava na ave le wha mua, ia i tūlanga o le tātou malo, ia po whea ngā i ele malo i lea taimi, o ana ngā luenga whaatino, le wha ngā yoinga o le malo, o ati na ese, ia ai whapea fōi e tonu whai, ma whai unga whai, ia e ngā rua i ele vaenga o talafou, ia ma le tele la fōi o nisi vaenga o le atunu lau tele. E whapea nao na a ta milo i fōi i pitala au la tō le vaenga o talafou, tō e whafonga i pa tātas fulua, e le hawa uli o le sou. Ai, o le ua 10 minuta ua te inele tulai val. Whatalo fatu ia ma hofalo fatu i le tātou utunu, i la tau la fatu a ngai mai lunga le ala tele, ia mai la tau la ua tau nuu tonu o whalawhai ngā ruenga i ofisa, ia o whaloloa, o kampani, o pisinisi, ia ma vaenga masani ia mata le tau le valu. Ia ua tēnā e tulu lava yaso, ua umatfoli lava yaso, ia o whapena fo i o na alwatu ma le sala tu wanafi. Ya sa telefo ina PCL tātou tunu o no le tātou tāulanga masani le tua iso sa fata whai taulanga. Le foi e manatu la wa iai na i o tātou uso le telitoli, whainga malo i amara tātou vaenga i Amerika Samoa. Ia i la tofo ia aso sa i le so, le no winga la fo ua whangai mta penanga, ia o staimi fo i lo fale i malu malu. Ia wa i tūlanga masani la tō e pei ona sa tātou iei e le aso nafi. E whatalo whatu ia matoe o whalo whatu a mese lava o le tātou tunu i tonu a inga ia o nai matua, ta māma tina mātutua le tunu. Ia wabefo ia nai whanau, whia ngai malolonga, ia matuanga ni ngā tau nawa yaso sa pisi ai tā longa, o mange wo uma savai maipu a matau tia sole o uma onga savai maipu a kasi ale ipu le ngamo e tātou nei ia ngalwaenga matua li le under 18 po le vaenga matua lalo sfulu tu sanga ia le sa tu i nei mātātou tu mua nei kolisi o le umo e ka fau o le tele o ipu na sola uma masi penyu mai ka ko savai ia e pei ona pisi ai a tālonga o le la whaiva yasu. Ai mai se, o tūlanga ai o tālonga. Pisi ia o le whai ungo le yasu so le sto na i la tau pisi mo meo yuni fwai tamusanga yuni la ka pia i tu malo. Taifa malo i le whaiva inga tele ni ngata o polu nei. Ia e whabea fwai i le tele o tātou yuni mo tele sala whai. Ia e nga ia le tele o vaenga ia walava ia tūlanga la tau. E uia inga whai puka i so kaimi ka rohele au ka pua i mana au mai moa. Ia o maka ia nga ka yaso a ia to e fo ia wa kau wha i puka fo ia le au tā pua ia ala tātou nuu i vai moso ia e laso ngā siampini la tau ma la ul malisi ia na se ia malisi le talita i le yun la pia ai mano tere na lisa vaenga o tere na lisa vaenga foi le sa fapena ia ona ia le tātou tunu i le fa moi la tau ia o tele o talonga mese ia o fainga malolonga le fanau ka makira ngofo fare vai se bukia ko inga ia mau kai do koka me uma fapena ia fai dese malolonga ai o tātou nei tai ala fua ia stai foi vai se mai taringa maui ia wa foi talonga masani ai mai se lava ia o talaina o verso nei verso o sota inga ia por kama foi le digital week ia e pe ona taranoa to nei tai stato va fianga to te mai va mai taringa ia mau sisi
Ia o le na stasi o whaawiwhianga mātango whie, mai la vai pese le nā le Young Lovers. Ia o musika ia tātou ia soa ia a tātou sawai. Ia o le ai pāpā veloa ai whaawiwhianga la tō le tōi pi. Wa le whita whaafonga. Ia ma le mawhtanga lo tātou tunu, mana tu foi lewa bo usu to tele. Ia wa matafoi ngā wenga whatalo whatu taringa ia maui lewa taunu mai, maro le usu, maro foi le soifua manuia i lau taringa. Malo le soifua sale aula, malo foi le taua tai ma le fonga le tau tuaino le tātua tunu nei tae au. Whatalo whatu foi le whaafonga mai moa mai a Samoa le nei tae au fo le songa fua. La solo na full tolu nei o le masina o aperila le utatua au lia le manuia. Ia mai manatu sa manuia foi le whaeunga le vai aso. Ai mai se foi lau tō wha soo. E le whea ngai ma malo longa i ma tiu te foi ma ngā luenga malo lava mo le nei tae au. Ia mai tua foi la o le tae au le nei. O te usu mai nei le tae au. Kisau lai whale polo ka leo i le vao le tongo malau li. Ioi. Ia lala ua ka masau mai a foi le kau kuli mai le kaimi. Ai wo ke ia ke mi milo mai lo le pionga. Ai o ke pa mai lai e mo aku ia mo lia. Ua pasika. Lai fai aku ma le kiu a ia. O sa wala ia o mai ia me ale le e mo le mga pasi ka vale. Ko e fai mal lai singi. Ele ia la se me ala o ka popole ai fu ali vaso. Ia me la le masau mai e pasia le se lai singi. E o man le ia kwa leo ale mo ku mai o le ko sa o la mi milo la o ke ia o milo ku o el picola. E no le ia leo me lo ku pa. Ke ia le fa kala ho le peki le ho. Ka fica ko ka mo ku mai ku. Koe wala awa kuma. Koe ful kalanga pedle sa fai mai li saki. Ka ngoi fanga le au. Ia o vai ngama sani mau e rangai mai ni so fua ia wa ese foi la ngona la to fa so fua. Ma tangol vai yaso ia. Ke no o ke ide ama tai po kala le fa ka ko po kala me mau. Oi, o le polo kalame le o le Samoa Digital Week. Ia po le vai aso voi le whaata ua, ele mo le me o le teknolosi mafso ta inga tele vavave le wai ele lalo langi le taimi le vo kako iai. Me o inga le wai le koe kau ki ngā inga ki aru ke kuse kiu. A fia to tongi lau pili, ngā lo kango kua download le app i lunga lau telefoni ia. Ia fai e lau pei mengi ngā, ia. Ele koe wale vanka ko fa nga me le card le ATM card le FPOS ia au taimila ni le wala ala ai luma ia wa ko kongi wa top up foi lau ke le fongi le app nga le Vodafone po le digital le ke alu ia fa ka wai malau cash power ia fa kumu wai malau pepa o lau passport ia fa kumu wai ma o ia e alu lunga su e lo passe se ke alu ngi usila ko kongi umai ai lunga o tu ainga tu langa na mo le me le digital transformation le wali liu mai ta to mai le fainga tu wai sa ta to yai ke alu e ku le kiu e ke alu le o le HN fa so kai kampangi va lele la ko le mo sia vangoa e ko sau e ko alu io e longo ma ka fere ko ngor ko ai ke fongi alu e vini ke fongi foi lele ia so lai fa longo ma ka lai fa kali la ke fongi ia o tu langa pena o le vai so la nei fa so pe na e fa sining ia fa ta ua ai tu langa i fa matala tala i ma fa malama o le sola e amata le tau le iva faia i o le fale tal malo o tau sina ia e faila sin tatalo pupu ia ona fa nga solo e leo por kalame ia i fola sanga e faia i le so fai fo i fa tala noanga le lau po le panel discussion ia e fa malama uma e anga i uma fa tal noanga ma fola sanga nei i le meo le digital ile tūlanga lea te pei foi al mele wai tato le tio mal TV le wa digital uma TV le tunu ia va pena foi tato le tio ile le wale ko ye ko sa we me wili la popo ile ko ulunga le masingi ai ka avili ia nga kiule po le me amaka ioi tele le nga al taimine ia nga lo sa waka o miaku i kilo ku o miaku le akima va pena se feso le ioi ia wo foi wo fa ngai se fa ia la to sa ilinga seren ia wo le ai le wo fa ngai e fa ia le wo fa ia pese fa ia ioi
tūlanga whaapena, ma tau tia le tūlanga wai ai. O le vai aso la le nei whaata ua, i mea na, ua le tau la mua e whaatau tai al tātou mtanga aluenga, so ta inga ma whamatalanga te konolosi. O la e whai la tātou paanga fwoi e mai ato e. Io e, le lai whai al tau mea sina nei le tae au e te tala loa i ai le vai aso nei, o le aso muli muli ala sfarele, e tāpuni aloa i ai whai ala le sauninga i o i le whalitan malo le Sheraton i vai singano. E whai ele sauninga e tāpuni aloa i ai. Ia matatala aloa i ai, ia isi a tātou poloketi. E pei o le National Cyber Security Strategy o le luafe lua lima luafe tolsfulu. Ia ma le tātou o National ICT Policy. Ia mea nai lua e tala whaatasi. E tāpuni aloa ia ele vai aso. To e tala ia tātou poloketi nai lua. Ol manu ia wailanga e tau fwoi ona e vai tūlanga fwoi o mo meo tai ala whale tūla fwoi. Ia wa society na ai o la to vai ngava pena. Ia ma me foi o fa nga se is. Ia fa nga le se li mo ile si. O fa nga le se papaki wa kwai o fa yang ai o le alwa la langi le wa ni ya. Ia man tu o e fa so. Ia esa oa e ma na ia me o suinga fo. Ai fo i molona. Ia mis. Ia usa le wa fa ngo fie. Ua tau ngō fie, ua sefelo taimi tūlanga umana le utatou mawai. Ai fo ila maona whaafitauli. Whaafitauli la ia peona e tā ua. Ia ua whai mai ai, kai mi e waka whai keke aka ika ia mole me ole. O elo ka alui por kalami ho ia le malo ka wea kula upu e mai lo ka aka ilunga. Ia la fo whai mai ka ika. Ia ale le ka kaukara kua alo ka whai o komeji mai e, vai aia ngare mo whai ki o kou. Se le ku ia. Ia o le tā ua na o le vai aso nei. Ma ua so wava noa, ma malo le tātou atunu. Ia anga ia ne tau mea sina e te whaalong whaafongafonga fo i mai tau ina fola sanga. Ia e fui se me whaafesili ai. Ia fesili ai i le au whai ngā luenga ai mai se o i la tau o lo o whai a la tau fola sanga. E umalal vai aso nei o whai ia le polkalamel nei. Te goe, wei toi fori tātou whaulunga le whionga minister. Ia o le taimi nei, o lai Hong Kong ia le awhionga i le minister, ma le minister lango, le tātou toi ina i nei, le awhionga i le lua. Ia ma le awhionga i le ofisili o Pulenga. Le ana malanga tu nei whai unga vai aso whaso. E le awai la, e whato awai mai la i le aso muli muli. Ia le whai unga o le vai aso. O ia, maneia e misi foi de o whafonga i le tunu mai, e bese ala tau e i o lato so tanga foi i me o to mai whaatiko lo losi ka. E lato foi e fia awai so i ngā seminar whale o onga me o pokalami whapene. Ia ma tātou uma. Ia, o ai kako i lo maa kuam ko inga wai lua screenshots mea. Kango screenshot ai send mai. O le alu ale mala mo ke kongolosi le wa ia ele o toe fa so. Ia o le ta ua na fa mo o le nei vai aso na tu la fa nga solo ia por la me fa nga solo la tu ta tanga luenga. Ia ina ia am fai ona ia la vale nga mo lunga fo le fa ta ua. Ia o le nei la lo langi tele o so ta inga o ta tu ia. Ia ma le fa nga le nei fa nga te tau ia ma alo ese vai nga foi le lo fa nga se so tele ia o mantuala o te mine ia o fa nga le visa card o le credit card ia sale mo i nei na me la so pe na o fa foa ia te mine ia la ko ki ko fu visa card ma kanga ia e tong ia o fa ta o tele o tanga ta fa so ia o fa ta wi lunga online. Ale ala koe lunga lai maanga ia mai ngai oloanga ia la kulua fa akau e kongi le visa card. Ale le ala le kakango kule ka visa card. O lae fe ololo se mea lai kokongu. Al mero kango koe dua ka lai kokongu le accounts. Ia la koe ngā mea fwere lo lawa kumule lai ngol whaloloa fwere kokongi whakau. La wala masau kwa markane. O la te whakau. Ngā kua ka o se kwa ke nyama mai o fiki. Ele o fiki mai o le decline. Fa mai ui o ke ofo. Fa mai fa kalimela se su elanga o kolu o ka ele longa pa wala le ka.
Ia, whainga o nei laro langi, meo o to mai ma meo mai ma tau tia o lo fausia ngi meo me kia ma ngi masini wa ka ko fa sanga ia o ka ko wo au mai fa o ngare le bala nge haka ko aku fo ya tunu fa e fa me ia me fo ia fa me e ka dia ki kupe fa mo le ngar ka te ia wa tu ina tu langa na o lai Australia le mo wan me na mo fo New Zealand ia fale o loa le tali ia ile masini ele na o le card o Australia la ia fale pito ia ile cash ia no tal watu lola pena fala New Zealand ia le fale o le company ia pito mo le cash fo ile ia no tal lola ia tongi la ta fa tau al tele avaenga ia o le card ia o voi fa tu voi peno fa matala wa le vai aso tal wa ile na su mai le sunga ya junior la tu I mai le tato mtanga luenga I fai el fatal no anga o le vai aso la le nei o fa klea junior man to vol tato ngai Australia le la makoma sawa kloi kongo le McDonald ia mal mako ku ele ia mangisi lunga o kiu fo ia pe o ka ko McDonald ngai kumu o le mangisi pa po fele me o mai ka ai o ngoi ele masingi ngai ku e pe kolu e masingi ku o nga kongo le fali ke ala kula inga omi ai fa ia lau fa kau fa ia lau oka inga oka ai makokongi ia ke lo le ula kula ku fa ia kulo ia skamo niu ma junior se o mai se fa me ai o luanga o mai ki kilo prale yo akulo ngai kamo omi lo wa fo ele ai tier ko alua le ia ngala lo ki aka yo fa suli ele kai aka ko o sa mo me le wo ele technology ngi le wo ele digital tu no uia ele ko ke la kwa fa yu mai masini fa ya ukade fa ile ava kuikua ko inga mesingi nga ai ka ko wo ia va kuikua I fale o loa ia ko ingu ia mo walo fale masingi ke wale anga e skoi inga wo usanga anga la ku ai o kanga fa gupia ele ai fiwe ku akule kade le ai tu ilo ele si o ngal masingi ai vo ele si ka saule pasi o pasi e politics va ku e family taxi ele la balang pasi ku lo ele ka Kwa o kia fika le taxi Hava kule kāringa kongi mai e nei se mea awa o isi foi ngā mea lau fai wafo o kongi mai kāringa o taxi oi o mea upa wape ngā wai awai o foi le o kanga o lau upa po lau taxi e ke kango o kai lunga lau telefongi ngā lau kango kua wai download le app ngā le upa ia nga o kai le o lau kaavale pai la ia o kai mile le o ke fia manga o sa wai ka ungu ia ka ungu kongu mai e ko kongi e ala I lunga wai ka o ele ngu mela o lau kadi nga pe e ale la ko le mane mo le suinga wai ele la lo langi le tele vave mo le meo o le teknolosi le o tato iai ia ai alu fo iai fo ia o fa afika uri e pe ia on tata li e fo I mali e fo ile ia fa afita uri o me fa pe nei ia wala ngal ma ko hu sa va ia so yo karango ko fo ngit kai e o ka ko yo le kuasa a mos ket fo nga kai mi ngo vai pe ngal fa mai sa ka ia mar ket fo nga fai nga mo ko ma ko fai pule ia so le kama fo le vili ia nga le ke kango o milo lima nga vili le fa apea fiku a pa o ia ioi a ko kele e o mai ma ka fere ia so Kusa le ka ke kule o New Zealand ia o nga ia ngo mai ane mai o I fa kari ke fo Kusala le ka ke ku ko kongo le mere ka le telefoni ale kiu aku I le mamalo le atunu ho ile le nga o mai e fai la foi fa solo aku la ko le la wala au mai lo ka ingofa mai numera lua kusala o le mero ile ngumela lua ka ke alu la ko ia ile ka kanginga ia kusala o le ka kalango ale fa longo mai fa longo mal fa telefoni ma la fa ngal wenga fa telefoni ma mai ia wa leila o wa fela la fo mai ai I danga la fo nga di fo ia wa alu ai maka ele a nga muy ai se si wai ma wa umai e la ma le tiro makua nga se lo makua ko we po fe ai sole nga la mar ke ia umela ia la aku lo mal lo makua
mai ia whakari ngā lako alom kuasi i runga ke whonga mai. Mo whakura nei ia au kou a whamari loa ria le tengi. Tira whakari ngā Ngai le kakangi mai le viri mai se. Me sa ka ko ia so ia. Ioi, ia le o tato ia le teknolosi ia ai e fa pena swinga o le o langa ta e fai mali e a tau te o ai fa masani ia te ia walu le ato le ia tama ilima ia le fainga o nei mea uma ia ai le anga o le tūlanga ua ia le swinga o le lalolangi ma le tavilinga ile nei vai tau ia o le ese spange ka o le ke o pange ka o pange ka e kas o pange ka la fai po mo e Trump o pange ka foi nga le ka ko ke ia na pauar me o ka ko so pusa apa ma me o ke kusi ma ya ale wali da yo ese a me la be se kamala yo a tono la nga solo la va nei va ya so to fa mo ya ma bo la va no fa la lo atu ia vai nga ese o le ase tu langa o ye le matangi le a o vai nau e po o ia le ngol matangi ia vai anu i ka ku ngai va me lo ama ko nga se ese manipsila ya ala tu mau me for the state of emergency o pe ia o nunga le up north pe ia pito i lunga o New Zealand na e a faina tele la vela no va ia tu ana po o avatu le tu alalo i le fautuanga ma le lapata inga i tangata na no foi na i fakatane o fakatane na fai mai e te tauna o ese i la tau ia no foi lunga o le sami o te tauna tu ua loa ai anga i ese ia tātou mana tua foi ia Aotearoa ia i New Zealand i tātou talo sanga i le tūlanga wa afia i la tau afe me fai singa maa losi o le afali i faso sa ifiki ya le nga makako vai ko ifiki ra ko ia ka fe solo me masa ninga pa ula au ya mo siang so bala ya nga balola ile a we sefa mai la fa se ya kwa e ki fanga yo ya le nga sa yo ni sit alo fai ia e fa tai ile ali o tato a faso nga nga fia malo sia me alo sa vili vo ile le sa uma ki munga mafa ele mi fo ya ai to te atu e fai asi o ngau me fa pene ma ile si pe tala sua foi le o nga sa usia fa ya ga ko ioi ai le ro ku pa ka ku ka ma ya le anga fa ku anga le anga ki nga moku sua vai moku le tise ya ma le anga foi ma tama ai ioi ya o anga mala ia le na ai tel tonu ia le ava vai foi se i tasin tato musika na le taiao ia o anga i mai tato atunu wale wa tutu lata fo i le tau le iva ia ai manatu fa aso ia ole o savali atu i o i le tau mesina ia o te awa atu i le tatala ina ole tato fa moe le o tato vai aso le amata nei ia male nei vai aso atoa ai manute le ina nei aso Samoa e le ngata i Samoa nei fa apea fo i le lalolangi fa fo lo mafuta mai alofa tele mo outou manuia le nei aso ma le feanga iai ma ngā luenga ma tiute ma lava singa ese ia Amerika Samoa tatou motu tua oi matoke lau fa atalo fa atu manuia le aso sa pati a outou Amerika Samoa tapua inga o feanga i le nei aso manuia fo le nei aso fa soo i le feanga i ma le tautua ina le mamalu le tatou atunu tatou tu e fita pa isi taimi oi luma ia manute le ina le nei aso fa asoi fua ia mo le nei taimi
Ta so fa we fianga mai to ala e teru male ia yo tanto mafutanga foi lungo pau ngalu le ea e nisi o pesi pesenga ma tango fia barisonga e to ala e teru ina ua to tua polima ia o fafati foi tuo fatu to ala yo puava e pe yo na mari ai ia ale na foi tau lo tatu o tunu ante lo ua tele na taunu le tunu i tulanga masani o alfa mo la to le amtango ga wenga matiu te meise o faiva lo filima o le ia so fua ina ua tatu wa mai le amtango le va ia so i tulanga masani ole aso falailo le asun te neina tuina mai el komsina o fainga palota ia ila to fa wa mai on the restala ia maua alo ia foi tulanga le tulafono e anga waa e tau tuli mo le whainga palo tala titi a le tātou i tūmalo whai mbaunga numero tolu le whaia i le masina whauno nasa momua e au whia i lana tō whare nei i le whionga lau timu ia wa lese wa ai o suito tō tasi pua la li i tamai tupuola filemoni o le suito tō tasi o le whionga ia tai o le seu fiti ai masu o le fast ia mal feonga ya tua mali i tupola fo mai sa polu ia o le sui le lo tomo i lalo o le vanga fa fai el HRPP ila tau ia to fa ia le wa tu le mai le so falele te nei ma le falele foi le na tapu ni ai ia le vanoa e tu ina tu i tonu suafa o ila tau fia tau stuli ia modern 4 o le pale mene ia pole no 4 foi le tumalo o vai maunga numero 12 aso mo mua le masino fo ia le palota le titi a vai magotolu ai o le stofu le sonei e fa mutai ia e fa mutai ia leisi vala o le vainga le e fa mutai le to e fa ui tua man tua e selu stala mai ton ai e fo il vala na e fa e on to tu le va no pe to fa ui tua le suita va ana winga la le tau to mai la stofio le sonei e te tau no tu ai a wa yese fa va nga foi e to fa ui tua ia pe le fa ui foi tua se si la toni to fa a fai o la stofi e le yese si o fa tua lo no winga o le to fa la valea o le a sa ili ai fa mo le tatu tu malo va mo no tolu e le aso mo mua o le masin fo ia ma la to palo to mo mua fa pe fo yo na ye fa mo la to ia manu tele ia tapenanga ai la to umane to fa ia mese o le tato lola palota vai monga numero tolu wa vanoa ia no fo le por faton ia por no fo fatum tumunga al farulunga o le tato por fatonu ia le officer for regulator ina ua taliina ka peneta le fa ma vaenga ro ia ale fonga ia le tai ngisa por sa le saia ta ave na mai to finga o le por fatonu lua fe los fulu to fia le ka peneta e le lua fe los fulmar fa ia to ina tu lan fa vaenga ona o tu langa fo ila to io so fu maloloina ia wa fa pena fo yo fa ilo le nga fa malo o le tai le malo ia ile fo ta mai tai ia le fionga fo le matua e lana toi tua so i fu ta tua le tatu tuna mese o le tatu malo o le si vai no level no le temi nei o fa tu munga o fa tonga sua vai le Sama Water Authority ia o la fo i sa ili ia ma na foi vaenga ina ua fa ma vai fo i funga fu mono le sa tu la i foi o le fa la putonga o suavai ia o talia i maritato kom sina le leo ia saloi lo toi umi pe on tau fa emo foi le tai o le malo ia na fa tale no anga na va yeso ia la ai nei vai nga foi le lo kom sina o tato kom sina o tanga lo leo o le si foi vai nga le vai le wa vanoa o le faulunga o le fa tunga tupe mai manuia no bifa ko e wa fa sa lau le vanoa ia male verso lante nei tere la tolena vai foi to finga la to o ka peneta
ia mawhailo mai na vai aso te nei te leo nisi o whaulunga o mtanga luenga ia ma nisi o lo o whaabo pia e fo i te maita i leo to fia ia e vea ma whaulunga o le mtanga luenga onga ia whabe fo i o na veonga ia salamatua to ai vao tau ti whatamali Trini Lawano ia o le CEO po le ofisili fauna o le mtanga luenga wa onga whapea fōi o na toi tofia ia molisi tolu tau sanga ia le whaulunga le SQA ia le whionga e tupai pira peilua whapea fōi ia le tofia ai ia whaino mai fōi pepa le malo le savali e le na fōi vai aso ia le whionga i le CEO po le whionga le ofisili o le mtanga luenga o whatuanga ia mawhainga whaiva le whionga ia a whamsanga taima li tane mata tu mua ia o stasi fo te mai tai wa leva ia ma waloa fo ilan tau tua i tono le mtanga luenga o whatuanga mawhainga whaiva o nisi o suinga nisi o tolu whai mawhai ia mai li ka peneta ma le tātou malo e pei ona iai foi ia le whaari mai e le nawa yaso o tuna yatu Pese pese te nauri tau tua tala iwa tala mai le tio whawa maroni sila. Fonga nao te nauri tau tua i whawe whianga nei taimi na o te tasin minute o le tāra reiwa, ia o le tātou le leu le mwha fonga le tunu i tātou tala mai le walesi whasalau ni fsina ni ngana peretania, ia mai manatu o tau lunga tuai ma le tātou polkalame le whatalofa Samoa, mo le nei tae o le sonfua, manuia le urufale ma le urufafo, manuia fo le tai ma le uta le tātou tunu, lava singa, ia mai se fo i o whata maswali inga se ese le walawina i tiute mga adwenga, ole nei fo ia sonfua. Thank you.